Mon sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele clear tu zong song te in zain chi bai le vek ule July nili thotan ni ani a international news le Myanmar lam toy te in update kanan siam loka min lo ngai thak sak le theu don nia Luhansk region a Ukraine sipai te tan kho theina om chun khopui lisi chang sa indona alakal zela Luhansk People's Republic Russian Ambassador Rodion Miroshnik chuan Russian force ten lisi chang hi an thunun tran to a mase an la fai vek lo ni in a soi Russian media te chuan pro Russia hovin kot thera Russian flag kengin ne na an lom lai video ni om tak tak an chua to boka lisi chang khopui chung mun engemaw za chu an thunun to ni nge ina lang Ukraine National Guard thupuang tu Ruslan Muzichuk chuan lisi chang hi Ukraine kuta la om thu soive thungin indona na satak a om renga van nei thak takin khopui hi kan kuta ala omani ti in Ukraine TV arhil President Zelensky advisor Oleksiy Arestovich chuan Russian ten Seversky Donetsk an kan to thuasoya marlama tangin khopui lak tumin anon thok rip hleni ati Oleksiy chuan soizelin kandin mun hi akhir hlemaya malam thil eng ma ka soingam ri lo nin hi khatchungin engkim achiang to fek main karing ati boka Russian ten an lak fai mai arin omta viau mai heti lai hian Russian Defense Minister Sergei Shoigu chuan Putin hena Russian Federation sipaitele People's Militia of the Luhansk People's Republic te chuan lisi chang san thunun to thu nimin July ni thum pathian mi khan ril to ve thunga thudik hi hriat ala harde uria mase Russia lam thu soi hi adik zok mel tatlat mai lisi chang satlom chuan Russian te hian Donetsk lam an beile nge yenarin oma Donbas region pani hi chu Ukraine na chan ngei don ne na lang West ral thuam kan soifo te la hi pe kan tum thu an puan na le ral thuam in Ukraine thlen hun hi ain hlat thei viau maya a ha thak deuh zong ani hi Russian Defense Ministry soidan chuan Ukraine po in Western Russia lam Kursk le Belgorod chu missile na kap ve ani ome Kursk Regional Governor Roman Starovoit chuan Ukraine ram ria om tet kino khopui chu missile na deng nual ni in a soya atam zok chu boruwa ka anom lain an lo kap thla ni na soibok Belarus po in July ni inrin ni khan Ukraine in Belarus ramaka thu an soivea President Alexander Lukashenko chuan hethil hi inrun ral na thilani Belarus sipai pakhat ma Ukraine rama indona an telve mi alo ti in Ukraine president in apu na achang leta amaro chu Lukashenko hian Belarus ram chu Russia in adu du aman thei turin a phal ve tlat maya kar masalama Putin nen anin mu ma lukhan Belarusian airspace atangin Ukraine ram hi missile an kap ani kha tichuan Manipur Leimin update kanan soichun zomange June ni som thuma Manipur state Noney district a chiatna thlengkha kan thetheu toinarin oma Tupul railway construction camp Noney district Manipur mi chu Leimin in a nola July ni thum nimin pathian ni thlengkhan ruang somli le pahni mu ani to a ruang la mu lo chhennoka latang hi somret vel chu an la om rin ani ruang zon na hi army Assam Rifles Territorial Army State Disaster Response Force SDRF tele National Disaster Response Force NDRF Mizo rual ten ngor takinan beimeka mase ni khoi na zirlo em maya beisai ang chuan chan chuana hi akal chak thei ri lovani heti lai hian June ni po khan Leimin a om le a hei hian na ati hau tak pha hle bok Leimin hian Manipur kong puipoi mo chu adang chat ne hle maya le lama lir thei tang khangan tam ta hle kong pui siam thatna na hian ni engemaw zat alo o don ni inan soibok ruang zon na po hi leivung chenok atam em maya ruang mu chu a har hle maya rescue team te chuan uifing sniffer dog te an mang hialani
nimin pathian ni khan ruang riat mu belania avain ruang somli le pahni mu ni to a heng zinga somni le pali te hi chu territorial army te ania adang som pathum hi civilian anni tin nungdama chan chhuwa zinga territorial army mi som pathum le civilian mi panga antela tuna la mu lo ho hi chu nungdama mu abei sei om to lovani hi territorial army personnel ruang sari te chu sipai choi moina fam kim pek anni nuwa an in lamak thon ho an de to bok July ni atang khan ru asur le deu reng maya leimin thar a ombel boka wangin ruang zon na ati khai laklea Guwahati muna defense thupuang tu chuan ruang mu kim ani ma hi chu kanjong char don ani ati Noni local MLA eniu mai chuan ti hian soya excavator somni le pasari mangin ruang kanjong chara atul chuan excavator panga da bel theina omboka ruang omna detect thei khol changkang kan mang to a ruang zong hi mu kim vek kanin be se ani ati che nok tam lu tu ka wangin ije lui adang chata tuitam tak a che khol to a mun niam lama omte tan hlo om khop ani tareng mai lui hi pangai taka luan le theinan lui kor chunga che nok te hi then fai masak phot tumania hei hi mitam taktan hlo om atling thei thowa district commissioner puguite poin mun niam lama om te chu in son chuak turin thuron alo peto bok Leimin om na hi kumsang ni le som paruk January ni ruka lir nging 6.7 magnitude chak lo chuana mun a epicenter zone khania Leimin thar om le tak zelawangin mi puyan chi ai hle ni Chief Minister N Biren Singh chuan hliam te omna Assam Rifles Hospital Mantril Pukri atlo to a cheng si nga theu ape Assam lam mi po thi le hliam anom vea Assam Chief Minister chuan Minister Piyush Hazarika chu an mi le sa te ngai venturin atir ve ngal boka Jiribam to Imphal in car rail kong hi Central Sarkar ta ani boka 107 Territorial Army tenan venga chiat na thlen na mun hi Minister Rualten an vil thatle Prime Minister Narendra Modi poin chanchin angai ven rengani Indian Minister of State Dr. Subhash Sarkar poin chiat na mun hi atloa Central Sarkar chu tanpuina peturin a in hong rengani ti asoya hliam te dam le thuai turin du sakna alan boka Darjeeling Lok Sabha MP Raju Vista Manipur Rajya Sabha MP Maharaja Le Shemba tepon antlo ve bokani Manipur hi Khowela Tolles Railway Bridge anti metar zale somli le pakhata sang omna ania mun cheng chetak tak atam hle maya sea level atanga te a railway bridge sang berero chu chenap rail bridge Jammu and Kashmir mi ni ti kha kan lo theve mai bok don nia ti chuan Myanmar lam chanchin te po atlang pui kanan soi thuak ange Karen State Myanmar Leipin District Chawchi Township lomu pe khwa July ni tlai dar li vel khan sipayan lut le a an khomi mi pali an ka phlum ni in ken iu lam chuan nimin khan an soya tin SSC pai te chuan July ni somni le panga khan Moon State a thung bole khwa an luta civil mi pathum an ka phlum ni in ken iu lam chuan an soi bokani Mandalay region Minchian Township a yandapu khwa sipain thak turan oma chung hautan in thana an siama in thana kal sipai paruk te holam chu Nizan Khan drone mga bom thak khum ni in mi pali an thi nimin July ni thum kha min ong hlana pian chamkum somruk le paruk na ni om takania nimin khan ram chung mun tam taka min ong hlana thalak hal na hun an mangloma pian chamlom dan du om lo ber ani hial ta veang rengun khopuya po min ong hlana thalak poster lian puya siamin an hal hlu maya mini kung le san chong lama chutiang hun manani nu program an man zo chuan SSC pai te kalin bus stand le mun rem changa kordum ha te max dum vo te chu Nizan Khan an man ta ngau mai ni nan soi July ni khan Paku region Mung Township chong pia kem chu KNLA laminan la a an hal chiat sak Ukarita kem lampoin wole sipai muna tangin SSC sipai te an kalbel le ta a chung ho chu nimin khan
KNLA le KNDO te chuan lo kap le in sipai som ni chuang an thi le ni in an soi SAC lama chuan an battalion commander Atlan che masaber ni nan soi le ngala commander peratlan chhe chuan an noyami te chu an ham haidu view don ani SAC hian ukrita ke mada tu ral thuam le sipai som riat helicopter manga thierin wole sipai omna hmuna a chopa chuta tanga kal chuak le ta te chun nia somni vel chuan kiam le ngal photani tun thleng hian atu te lam ma hian man son hlei theiri talova sipai pon thi tam ve ta hle ni na lang KNLA le KNDO lam hi som thum vel an thi to ni nan soibok July ni li tukindar kwa vel khan rengun khopui hle dan lama sipai lam tang nia ngai mi pani ka an nia pakhat chu thi nga la pakhatero liam turina om ni nan soi nimin pathian ni kha chuan Myanmar ram chu mun rang ranga SAC sipai som pakwa an thia PDF som pakhat an thi bok nia soyania NUG lam data tang chuan sipai hi somli vel an thia midang som pali in hliam an tur bok ti ani ole tun tu matan chuan khati zong kha nele phot mai sela Myanmar news te po tun aya chiang le zualin naktu klama te ronti chwa zel kan tum le don nia kan channel min hlut saka min lo ngai thak sak thina wangin in cha chunga kan lo me